Mbarara City eine byarigana 96 kandi muri ebyo ubururu bukagenda kurungi byarigana 96 kandi byaro ebitakatire Karuru ni Kachika Cell, Mandera Cell, Karuganga Masel, Robuyenje South, Renkanja Cell, Nyakizi hamwe na Kabuchebebe. Okurujira Rivaire Tatura returning officer wa Mbarara City ubururu myanyeji ni bwija kuterwa kibanza cyo kwa munana 2026 bwanyuma yo butikirizana obwabireho 2008 okwezi kwa mushanju 2026. So ebikare ebyo tugenda garuka mutukoma karurako kibanza kya omwezi ogukwija August 1st kijja kwa kya mukaga kyonka kuteera abantu omubyare ebyo ngu tugya program ekusigara nkweri tsahemu tugya kwa tutandika ekitukweta verification bayjena IDs zabo mujene ndaga muntu abokuba abantu abatayina IDs no bakize kuleta obuvuyo so nkumwazire nendaga muntu ni mwehandikisa mujene ndaga muntu ni mugenda koma atayina ndaga muntu tajja kukirizibwa kukoma. So Mwarimu Abdunuru baryaheka omwayisimbire nka mukuru w'intebe yo kubanza ahabwa Mandera Cell muri Mbarara City South na ashobora icyaresire bayimereza Karuru omwanya ogu isaha zawe za mushanze district tumukwenda kubara Karuru mushiyayanga yajya tapantu bara Karuru umusigazi yayanga tunya Karuru naza kasazamo atakwende bahabaho pressure mpango hatokusya obu twahwezise polisi amuna na akira muka naka presiding officer tukabita bakijaho kunka kubizireho bija babatwara kunka oya yagenda nagira umunyambe abantu batakanyitira mpa kandi ukuyito kwabiro ukutwabita kureba kwabiro hakata rukikuru cyangu baryahika nagira ngo abe byo kwerinda nibo barareteho bucurera omukaruraka tera abantu kutira Karuru okugira hagize buri umuntu bwarabayini kunga ikindi kureba ni security ke kugira amana make aha mwanya abana abakushanka basinzira kabanyuba maharwa abana bano bagumana bayomba nibahijacking abatahi babo babakurura batozuku kunka haba hari security ekatebe kanisa onakane kumubuteka bwa Karuru kaza kuterwa hatarundo buryona Prosaine byona umutura wa Mandera nashababe byo kwerinda okoro gwabo omukugaruka mu Karuru nitwetaga security kwemarira banga tukateraho security batujya mu security yaho nane yizire nayo terabire active ubanga no bakwato mukaza ibiro bururu osi akajya ngo kayabagaruro bururu bwanyu hati no mwenza ki ubukonje osi nkushemerwa mugambe kigamo ke tutoshemerwa no twara umuntu Samuel Muganda umuhwezi wa RCC hawa Mbarara City nagira ngo abe kwerinda betekatekire kurinda obusinje hari kushobora ahabyaro ibitaratire Karuru. So electoral commission etireho orwa mukaga tutandukana shahemwe kutero bururu bwono byabireka shahezemo kuma ubururu obu na hate nuko turakore ohire byaro ibitaratire Karuru okutwariza hamwe Akaruru kakagenda kurungi muri Mbarara City ahabwa tayari Western Susan Alino Mukisa hamwe na Caroline Akandinda muri Mbarara.